Yes, ubu rero twaje guserebura icyo bita intsinzi yacu ya monetize. Murabona yuko ndi kumwe na boss yambwiye ati muhungu wanjye no wicaro ryonywe ubu ngubu aya nta mafaranga ya YouTube kandi no uyampesheje icaro rye tunywe ewana. Dore boss yanjyanye ahantu bita Makara. Turimo turarya gafiriti, ketchup. Umuntu wabigizemo uruhare nawe kugira ngo tuzamuke. Welcome tibuka hano aho bita ku Makara Kimironko. Reba ibintu turi Wabibonye? gusangira n'abantu benshi ushaka waza. Turi kumwe n'abafurayindi b'abazungu badufashije kuri buri kimwe cyose, badufashije kwamamaza ibikorwa byacu kuzamuka, nabo barimo kwishimira intsinzi yacu. Bimeze gutya na gutya. Mwabibonye iminywere imirire dore ariko ndi kwamamaza. Welcome kabisa, kandi turabashimira cyane ko mwinkunga yanyu nziza mwagiye muduha. Dore aba ni abo turi kumwe turimo guseka. Reka tubereke noneho abandi. Dore ibintu ni wane, ni munange, ni woji, turi mu ntsinzi.